Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda bomkhulu masikandi kule channel ke endethela zonke izindaba ezifika ngaso ke isikhathi futhi ke ehamba phambili kuyona ke i-channel ke Esimanzonzo esindethela zonke izindaba ehamba phambili. Ehamba phambili ke njengamanje ke ukuthi ke uJulius Malema ke ongumphathi we-EFF ke usola ke lapha ke unobhala ke waya kwe-ANC lapha ke ubheka imtolo ukuthi ke lo mcimbi ke wakhe ke owawusethekwini ke waphazanyiswa uyena ngoba eyenza ke lona ke okangizwe noma ke waseka lona okangizwe njengoba ke wawuseduzane nayo ke iMoses Mabhida ke owakhe ke ungizwe okwaba nokho ke wagcina kuba impumelelo ke ngabe ke wena ke uthini ke ngalo lolu daba ke ukuthi ke ngabe ke uyayiseka yini lenkulumo ke isho yena ke uJulius Malema ukuthi ke lo mcimbi wakhe wawufuna ke uphazanyiswa lapha ke unobhala wayo ke ANC ke ubheka imtolo ke bezinga kwembukeli ebengizena zona namhlanje bengikulethela zona sengiyophinde ngubone ke nangokuzayo ke siyabonga.